سلاف رست تماشاوان هجا بولتنا ساعت 5 وار جوار پیشکش کند دست پیک ده گرینگترین سرنوچه. بشار امین دبیجه رژیم اسد ناآمده دانستاندران دربار دوزا کردی بکه. ولاتیکی کرد لعفرینی راستی اشکنجه هووانا هاتیه و لهمبر سربسبردان وی $100,000 امریکی دخوازن. امریکا جارکدن هوشیاری دا ایران و گوت اگر لدیجی برجواندیا وی راوسته ایران دی راستی هیزک مزن وره. ترکیه راگهاند کو خالین چافدری لادلب بجه ناهلن و کروانکدن درباسی ادلب کرد. دوباره سلاف اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بشار امین درباره چارەسەرکردنا دۆزا کوردی دەریا دانوستاندن و دیالۆگێرە بە رژیما ئەسەد لە دیمەشقê wiha ji bo arkê got. Ew bawere ku diyalog û danûstandin rêye ji bo her kêşe û kerîzekê. Lê ji bo çarəsەrkirina doza Kurdî, rejima Sûriyê neamade ye vê derbarê de biaxive. û ne jî di ramanên rejîmê de heye ku çê çarəseriyekê pêşkêşê doza Kurdî bike. Eger ne mafê ziman û rewşenbîrî be, an ku rejima Esed çi mafeke siyasî ji Kurdan re napejirîne. Heta gotûbêjiyê jî di wê derbarê de nake. Herwiha Beşar Emîn got, her danûstandinek yan gotûbêjiyek yan diyalogek bi rejima Sûriyê re derbarê doza Kurdî bi bê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê wê tiştekî kêm be û ne kamil be. Piştî 10 rojan ji girtina sê welatiyên Kurd li Efrîna Rojavayê Kurdistanê parçe vîdyoyek li ser torên civakî belav bû. Têde yek ji wan revandiyan diyar dibe û banga dabînkirina pereyan ji malbata xwe dike. Li gor wê parçe vîdyoyê welatiyê bi navê Şerefiddîn Sîdo bi şîweyekî hovane û tund rastî eşkenceyê hatiye û banga dabînkirina pereyan li hember serbestberdana xwe dike. Beriya 10 rojan her yek ji Şerefiddîn Sîdo, Reşîd Hemîd û kirê wî Mihemed Xelîlê 9 salî ji aliyê grûpek çekdar li bajarê Ezazê hatin revandin. Wê grûpê daxwaz ji malbata wan kiriye ku $100,000 li hember azadkirina wan bidin. مع حمودة مع اللازقين مع الجوار قل أبوكم هيك بدي أبيع الحوش بحلب بكي بحسن أبيعوا الحوش بحلب كمان خلي بيعوا كل شيء خلصوني كل يوم هيك الصبح الظهر مساء بموت أنا قتل كل يوم أكل ما في دخان ما في سيجارة ما في بس مي بيع كل شيء أحكي مع أولادي كلهم مع أخواتي إيش بدهم خلي يدبروا Grûpên çekdar li Efrînê di işkencekirina miletê Kurd li herêma Efrînê de berdewam in û daxwaza gujmeyên pereyên mezin li hember azadkirina wan dixwazin. Ji destpêka derbasbûna grûpên çekdar ji bo herêma Efrînê hemî rengên binpêkirinan derheqê miletê Kurdiyê resende tê kirin. Ji siyasetên birçîbûnê, koçberkirinê, guhertina demografî, dizî, talankirin, desteserkirina mal û milkên welatiyan, zeviyên çandiniyê, sepandina bac û etawatan û ravandinê û eşkencekirinê û xwestina gujmên pereyan li hember azadkirina wan. Mejdî Ehmed Uzo, ciwanekî 21 salî ye. Ev zêdetirî salig û 3 heyvan di zindana Mesera li bajarê Ezazê de ye. Ji aliyê grûpa bi navê Ebu Elî Sicû ve û grûpên çekdar yên li Efrînê ew ravandibû heta niha çarenivîsa wî li wê zindanê de nediyar e. Her wiha welatiyê bi navê Ewad Elî Çeqelî ji gundê Qermîtleqê ye û nişteciyê bajarokê Cindirsê ye û karê avakirina avahî û balaxaneyan dike û ji aliyê grûpa çekdariya bi navê Ehrar Şerqî ve hatiye revandin. Her wiha welatiyê bi navê Mihemed İbrahîm ji gundê Xulalka yê ser bi navçeya Bilbilê ve roja 16 heyva pêncan li xestexaneya bajarê Stenbolê jiyana xwe ji dest da. Ew jî ji ber ku gelek caran hatibû girtin û dawîn car rastî eşkenceyeke tund û dijwar hatibû lewma jiyana xwe ji dest da. Li gor xelkê gund dibêjin dawîn car dema ku Mihemed İbrahîm hatibû revandin ew bervekarê xwe di nava zeviyên xwe yên darê mêwan ve çû û rastî eşkenceyeke tund hat û di encam de li xestexaneya Stenbolê jiyana xwe ji dest da.
هر دوی درباره ده روژا 13 هیوا پنجان گروپک چکدار لباجار عزازی سی ولاتین دنیای کرد دمکو بریوان لخستخانه بون جبو چاره سریه او رواندن نهاجی لهمبر آزاد کرنا هر یک جوان $100,000 تخواستن. دگرتا ویدیوی که بلاو بویا یک جوان ولاتیان بناو شرفدین سیدو کو خلک باجارو که جندر سیه با آوائی که تند هاتو بویا اشکنجه کرن و داخوازا $100,000 جهف جیناوی تی کرن لبرانبر آزاد کرناوی. هر وها رشید حمید خلیل یه 40 سالی و کوریوی محمد خلیل یه 9 سالی کو خلک گنده بیلی یه سر بنافچا بلبلینه مشتجی نافچا جندر سینه بی سر و شوینن و چانویسا وان ندیاره. مالباتن کرد لحریما عفرینی هاوار دکن کو ریل پیشیا وان کریارو بن پیکرنا ورن گرتن و خلک جوی ستمکاری و زورداری رزگار بکن و گروپ این چکدار جتوایا نافچه این کرسانی درخینن. جبریا نهروجان 13 مه دمک ولاتی کرد محمد خلیل یه 40 سالی دگل کوری خواه محمد خلیل یه 9 سالی خواستن بچن باجار عزاز جبو ورگرتنا چارسریه جبرکو نافبوری نخوش بو و هروها کوری وی شخوا سرچاوی وی شوتی بون لیرو بکشتید نافبارا هر دو گندین قستل جندو و عرب ویرانده هاتن دیدن. شیدرک نیزیک جمالبات جبو دزگاه ارکه گوت شرفالدین سیدو و رشید حمید خلیل یه 40 سالی و کوری وی محمد خلیل یه 9 سالی جگندین بله یه سر بنافچه بلبله و نشتجین باجارو که جندرسینه جالی گروپک چکدار و لباجار عزاز هاتبو رواندن و گروپه داخواز جهفجینا شرفالدین سیدو کریه که $100,000 امریکی لهمبر آزاد کرنا وان بدن لیرو ترمی ولاتی بناو رشید حمید خلیل هاتا دیتن و چارنویسا کوری محمد خلیل و حوالی وی شرفالدین حتی وگاوه ندیاره. بله تماشاوان هجا لسر مجارا بن پیکرنین عفرینه نها می باری خو بدن ترکیه ما میوانداری برز محمد علی عیسی او جی سیاست مدار و به ریا سکایپ لگل مبه دم باش برز سرچاوان ما مستا برز محمد کریارن کل عفرینه چه دبن بن پیکرنین کل عفرینه چه دبن روز بروز زیاده تر دبن و چاوا دخوینن گلو چما حطنها سینورک جوان کریاران را نهاتیه داین حقيقة يعني قريزي عفريني وانا عفرين بوضعك ورطارة داري وضعك بري خمجينة بري إشاق درد بيني يعني أبي أجي حقيقة تشتكي متوقع بو يعني بايك ما يسمى بجيش آزاد يعني أغلبية وان يعني دركتن شطن ومافيات وعصابات وبناجي مش يعني بير نكن يعني بنا بالأصل يعني نتيجة أو صراعات كنت منطقة شيء بين ما بيني وان وكردات وتحديدا بيكي يعني مرة زانبو يعني وكبات شطنا هاتنا يعني عفريني نرز غار بكن عفريني يعني انتقام بكن يعني حقيقة شكاري بيسي قريشي جمار يعني دكنا ومع الأسف الشديد إساءة جيش آزاد راكرن وإساءة شورشي راكرن وحتى إساءة تركي راكرن لما خابا يعني بغازن تركي او هيرو مسؤوليه في تشيرات كي يعني دبي يعني باتشتنا با عصاباتنا با مافياتنا يعني تشتي توي مهم انه باجاره درخينه دوره مؤسسات شبكه مجالس دعم بك شرطه المدنيه شبكه شرطه عسكريه شبكه لما خابا يعني حتى هيرو تشقاس يعني گفتگو کرنے داستان کرنے واعلام ورنا بيلد كيكو انه سياستك يعني سياستك دمشينه يعني مدروسه انه عبثاتي هاتي كرنه مع الاسف الشديد يعني وكرجي يعني حقيقه بشارنا يعني غازم اشترى سر دون خطاب بيجم يعني حقيقه يعني ايكو مسؤوليه مباشره كي بريجيش كان بيكي وهالبند وين يعني وقت بر عفرينه تدي سدين نودو شاش نودو حفتة كردن يعني دا عشيرة عميرات وانا ورنا هنا اوجي يعني تدي داين صادم كردارة قربون الزواج ورنا اوجي كردبن يعني بله فما تغيير ديموغرافي وتشيبو ايه دا اثناء وجودي بيكي كذا تشيبو يعني سدي بينجو شهر بنا عرب يعني
فچکاری او بو واجی کر يعني واجی خوکیستاندن واجی عسکری نچار چکر واجی حالة سیاسی لغی کرن واجی تغییر دموغرافی چکر وسبب کی مباشر جی دانا تركيا واستفزازات كوش تركيا راكرنا اخي وقت كو تركيا كاتيك حربك عباسي تركي راكرنا حبس حربك وقت محسومه النتائج مراقيش كي متوقع بو جبر انه عفرين يعني هاتا باكر كركرن جو اتفاقا كدول يعني باتفاقية روسابو بأريكرنا أمريكا بو فحربك عبسي بو حربك يعني محسوم النتائج بو يعني لكن مع الأسف خيو وقتك هاد جد سكري جي تدي بازدان والربيان وبس شانتي خوي دولارات وبرا خو حسان وخر الرفان باشا برز محمد حتى مسيح نها يعني دو پرچه ویدیوک براستی يعني دل همیا خمگین کر او پرچه ویدیو کو هاتی بلاف کرن ولاتی بناو رشید شرف الدین سیدو هروها ولاتی بناو رشید يعني هون وك كومباندا سربخوا رابطة مستقلين نفيزقها واجي لعفيني قالوا وشكر جبو ديتنا چارهك جوان هر سي ولاتين كرد دنا واندا جي زاروكك جي هبو زاروك نهصالي يعني جبو ديتنا چاره سريا خويا تندرستي جندرسي بري خودانا عزازي هاتن قرتن ودوه بشوية كي هوفانا بشوية كي تند هاتوبون اشكنجه كرن واجبو وان مالباطان وشكر قالوا يعني حقيقة اشترى تشتكي بيجم يعني ما ما العفرينة وضعك يعني يعني خربتها يعني قال لك شتى عصابات هنا جيش الحر انشقاق بيا وجبر جل برن وشك برن وحركسك يعني جلال خوات كي وشكارات كي بيا جيش الحرم يعني فوقتها كنت واجه فصيلان برزكي يعني حرف فصيلكي خجي بريد كنت بي شيء ما بيتنا بنا دزنا بنا عصاباتنا بنا يعني حالة وقت بي حالة الفوضى شيء يعني كسك نكون كسك محاسبة بك يعني فانا عبارة عن شتن ومافيات وعصابات يعني كسك نكون تشتكي بك يعني جبر انه فوضى هي فوضى السلاح هي ومسألة تشاكواجي موجودة يعني جم قال لك جوار يعني مثلا يرو تداري فصيلة دبيجي انه والله فلان هاتي قرتني طبعا خينجو في حاسي وكي تجي يعني دبيجي والله يشتا نوف نشتت زيتا انه فانا ما فصل كنا جبي فصيلة اشي خبي فصيلة تنانا او فصيلة داري تشك خورات كي داري تشك جي برن وصلاح جي برن دزي اخوات كي وما في اخوات كي ومسألة جبو انه خوكي بستيني وبرا بستيني يعني افتشتها موجوده يعني العفرينه موجوده والعزازه موجوده والادلبه موجوده لحد الدريفون ما يسمى بمناطق محرره مع الاسف يعني موجوده لا بس العفرينه ثانيه موجوده يعني باشا يعني برز محمد اگر ام ببيجن يعني العفرينه بهتره ايرو بن بكرن لعزازه اوها بفيه جماره مازن تنانا لادلبه تنانا لمارعي لجرابلوسي لين بن دسته تشكدار المرتله فرات ده يعني اوقاس بن بكرن رفاندن كشتن او هاتنانا باشا بيوندين و بتركيا باشن يعني هون وشوا بيوندي بتركيا هون دكن قالوا داكو هون وينايا عفرينه سورات عفرينه لپیش جاوین برپرسین ترکان زلال بکن داکو چارهک جوه پرزگریکره ورا داین يعني حقيقة يعني ما تحاكمي ما لسر فصائلنا فصائل هندرتنا يعني ومافياتنا وعصاباتنا يعني تنا يعني وامنا جزء جوان وامنا جزء ائتلافنا ونحكمي مسروان هي يعني فإما كل ما هنالك يعني وقت دايستان دنا ما بتركي رشيد بحقيقة بركو تركي تيكافي ما حذر كركو انه بيجي فصائلنا نكبنا عفرينا لانه فصائلنا جبراتنا انتقامي بكن يعني من بداية اشتراقوت يعني وده ويجي انه حلول دبيك فصائلنا دركبن يعني حل جيبي ترتنا يعني دبيك فصائلنا دركبنا باجارا ومؤسسات شبابين وشرطه مدني شباب شرطه عسكري شباب يعني ابقوا من لكن ما خابن يعني نا كومبانت يعني نكون تشكي بك كومبانت موقفك خوي سياسي هيك ودايس انا خب تركاره شيء في وجهه نظري خو نقلت واكثر من جهه نقل كريا يعني لكن نانو تركي يعني بن حكمي ماذا يعني او اخونا تركي يقول له ماذا يقول له اودك
لكن موقع حركه كردي بشكل عام هيرو عفرين بتهنى يشتيا حركه كردي بيد او مسؤوليه ويراتك ديان موقف السلبي انجمان اجتماعي كردي حتى ري هيرو تشتك عفرين ركي شوري فالا وتنديدي انا بوش تشك جرا نكري هيرو حركه كردي ونجر عفرين ومكاتب خوان نكن وشالتي خرچه نكن وآل خرا نكن وعفرين نشغل ابو عمشه وابو وضح النائب آل ترى ناكن وشيخ خلابي وبكن يعني برز محمد دسبيكي تا ماجه پیکر اگر تو دنگی متکی دسبیکی تا ماجه پیکر تا گوت پیاده و پگک نه پیاده و پگک العفرين نمای هونجي وك رابطه المستقلين نفيزگاهك ولا عفرين هيا قالوا تجي تنها تا آلين كردي تومت كرن يعني هون وك ونفيزگاهك خو فرمي لعفرين فكريه قالوا حطناها افصالو نيفك بهتر جسالك روش عفرين شر بضاوي هاتيه قالوا وتشج خلق عفرين را بيشكش كريه ومسام جهك مدنينا جهك حقوقنا جهك سياسينا نا بيشمرجي مهنا نا لشكري مهنا ام رسيم ام مكتبك خل عفرين فكري ودبي حركه كردي واحزاب كردي جيشكي فقرنا عفرين ومكاتب خوفكن تشتي كجماد قضيه ام تقصير نوكن مؤسساتي اغاثي انا مؤسساتي حقوقي انا مؤسساتي مدنيه انا ام حاول كم وانا وجه عفرين بكن كهرن عفرين جوف سري خببين انه وشاره سري جرا بكن وياك ديان ما صراحه ام حقيقه ام خونان نافرشنا ملات ام دراوى الملات ناكن ام نوبي ام كجوره عفرين ريزغار بكنا وعفرين جوره تحرير بكنا اب واقعك عفرين تشوب بريارك دولي وعفرين جي تحرير ببي وريزغار ببي بريارك دولي وتد خلال ضغطك سياسي دبلوماسي حقوقي جمعيه العام الدولي الاقليمي دبي ضغطك بفيها وي لسر تركي ببي حياه تركي عفرين ريزغار ببي ودبا وري مدى باجي جريداي بتشارسيري قريزه سوري بتباهي يعني فإما حقيقة دبي موقف جراس بفي شكل بأملي يردما قال لي عفريني يبكي داوي جي وقت بي آل مكة أضرب الشعاب داوي قال لي عفريني أو مسؤولية خراد كان أو أنا دبن زلميد وأنا بطل حياتنا دبينن دبي إما بيشجري جوان بكنا خيو وعفرين ليجي أكاديميين إخوانا وسياسيين إخوانا ومثقفين إخوانا حقيقة كون دولة قيادة بكن ما بس كون عفرين تاني قيادة بكن لكن ما مستهتر ورا تشتي جوهر حركة كردي هيرو عفرين يعني إهمال كريا قاسي مع الأسف الشديد هيرو شارنا قاسي كسعر جنم وجي ورا فيسبوك وإعلام وإيه مجلسه ولا إيه أحزاب الدربة مجلسه ولا بيدا قاسي وركز كده سيرفي مسألة كيلو جي جنم عفرين بأمية ندنا عفرين يا خيو باش برز محمد دنرينا تدا اف جروبين چاكدار ينكو روجانا بن بيكرنان انجام ددن لعفرين حتى كنجي ويدا عفرين دا بمينن روشا عفرين وها بردوان بكا ده جريداي طبعا بكاري ما بشالاتي ما بضغطكي سياسي دبلوماسي وكمكوتي حقوقي فوتا شيء بقى جا مجتمع الدولي جمعية العام العالمي بضغطك بيهاوي لتركي شبابك وتركي عفري انسحابه والا ام مساله تركي ريزغار بكن وقت دموع التماسيح وام عالمي بخابين وقت غير اخوان ام كيش ورا عفرين ريزغار بكن تشتكي نراسته وتشتكي تملات كي خواني دبي واقع كيف تعامل بكي بفي واقعيرة وكانوا بيشتوا انه عفريني باقل خساره في وضعي او ارتار داخلي يعني ما مستا دسبيك يجي بحثا تشتن سيفيل كرتا قوت خدمة جزارين سيفيل ين مدني هون بيشكش دكن نها بونو منا اف فيديو دو هاتي بلافكرن ولاتي بنافي شرف الدين حتى نهاجي بيشارة نفيسة اگر ام بيجر مالباطا وانجي نها لجندريسن لجندي بيلين اگر خوا لوا بقرن بري خو بدن نفيزقها وا هون حطنها يعني افا دهروجن هوني تشي قاربن جوارا بيشكش بكن افجي تشتكى مدنيه تشتكى بيوندي اخوا ببارتيين سياسي بتنايا ما مستنى بس في حاسبه حرس خورطانه يعني نا خنجي وي ورنا جما دزقايما ولا نينا خيو تشي كي داري حقي حقوق انسان بيك ورد هنا ام بي مشغولن وام بي كاردكن وايه ديسا في قضيه راكي جم تركان وجم غير تركان وجم جيشي ازاد وجم ائتلاف ديسا امن ديسا غير مكاستنا يعني
فسواء ورن تشتي كجمتي أمي بكنا يعني ما تشك تخسير ناكري يعني گلک سپاس برز محمد علی عیسی سیاستمدار ji Tirkiye tulgel mebûyî em jî bêvîne ku ev rewşa li Efrînê ku rû dide bi dawî were. Gelek spas ji bo te birêz Muhammed Alî Îsa siyasetmedar ji Tirkiye tulgel mebûyî. Yasaya leşkeriya neçarî ya PYD li Reqa û Minbicê ji navçeya Cezîra Rojavayê Kurdistanê û her wiha Kubanê cuda ye û asantir e û xweştir kiriye. یاسایا لشکریان چار یا پیده لی جزیره جره قومن بجه جدایه. دوی مها داویده بحثا را کرنا مرجه لشکریان چار یا پیده لسر 4 سالان آن کش دایک بوین سالین 1986 1987 1988 و 1989 کو ایدیش دایک بوین 1990 و جورده ویج بو لشکریه دا خواست کریبن اگر او گوهرتن هاتا پیک آنین. لیا هری بالکش اوا کبخوا یاسایا لشکریا نچاری یا پیده لرقا و من بجه جنافچه جزیره روجاوای کردستانی جدایه و آسانتر خوشتر کریه. لی جزیره و کوبانی جدایک بوین یکی مهایکا سالا 1986 تا 31 ماه 12 سالا 2000 جبو لشکریا پیده داخواست کرینه. لرقای جدایک بوین یکی مهایکا سالا 1990 تا 31 ماه 12 سالا 2001 دکارن تولی لشکریه ببن. لمن بجه جدایک بوین یکی مهایکا سالا 1988 تا 31 ماه 12 سالا 2000 دکارن تولی لشکریه ببن. جبلی و جدایا ده تمنی داخواست کریان ده لی جزیره لشکری نچاریه لیل من بجوره قای لشکری خو بخشه او جی لگوری که داخویانین فرمی ین دزگهین پیوندیدار بلشکری و هاتیه لی رجاوای کردستانیش بر لشکریان چار یا پیده ریجه که بلند یا جوانان کوچ بربویه هر وها بهزاران جوانین کرد ده شرین پیده لی نفچین دروی رجاوای کردستانی مینا طبقه رقا من بجوده رازوره شهید بونه. ایرو لباجار قامشلو یه روجاوای کردستان چکدارین پیده دست به هلمتک گرتنا جوانان جبو لشکریا نچاری کرنه. جدرک تایبت جب باجار قامشلو تایبت جبو آرکه راگهاند که بمبستا گرتنا جوانان بو لشکریا نچاری ایرو سر سبه چکدارین پیده ربندین خواه لدرگهین سرکه ین باجار قامشلو والدوارة عثمان صبري ودوارة نخشخانة السلام والبازار السركة يا باجير هروها لطاقة قناة السويس والصناعة دانينا هروها جدارة طيبات سربار كرو قوت كو جوانا لربندان دقرن وحتى وكانها جماريك مزن هاتنا دست سركرن لعفرینا روجاوای کردستان دمسالا کرزان دست پیکریه. ده هفدمه دست پیکرنا دمسال نویزگاه چاندنی گرک لسر چوانیا بریوچونا چینینا برهمه انجام دا. انجمن خوجهی یا نافچه ماباتا راگهاند که نویزگاه چاندنی به هفکاریا روبر چاندنیا کوملی یه هاتای گرک لنافچه لسر چوانیا بریوچونا چینینا دمسالا کرزان انجام دان. هرما عفرینه به دمسالین خواه ین جور به جور نافداره و بده هزاران جدارین هجیر کرز و سیف و مشمشان و هن جورین دن تیدا هنه و اف مها چینینا کرزانه و برهف کرنا پلین میوانه لی جودکارین کرد گلی و گازنین خواه جکریارین گروپین چکدار دکن هروها برهمین وان به ارزانی تی فروتن لی لهمبرده کرستین پیویست جبو خزمتا چاندنیه بها و گرانن. سروک امریکا جارا کدن ایران هوشیاری کر و گوت کو اگر ایران لدیجی برجواندین امریکا کار بکه ده راستی هزک مزن وره. دونالد ترامپ سروک امریکا درباره آلوزین لگل ایران گوت کو ایران لدور پشتوانیا تروری دکه و اگر ولات ایران لدیجی برجواندین امریکا کار بکه دوی دمیده و ایران راستی هزک مزن وره. ترامپ درباره اگر دانستاندران لگل ایران جی آخفی و گوت کو او آمدن دست به دانستاندن به ایران را بکن اگر ایران آمده به.
مالپارا دیبکا یا اسرائیلی اشکره کرد که هر دو ولاتین قطر و عراق میوانداریا نونر و شاندین هر یک جه امریکا و ایران کرنه دا که دست به دانستاندن و گوتو بیجیان بکن دا انجام ده بگن رکفتنه که هر دو آلی پی رازی بون. مالپرک اسرائیلی دبیجه که نونرین امریکا و نونرین ایرانی گهشتنا ولاتی قطر و عراقی داکو جوینه که انجام بدن و بگهینه ریکفتنه که وناکوکیان ناف براخواه کم بکن. مالپرا دیبکای اسرائیلی اشکره کرد که هر دو ولاتین قطر و عراقی میوانداریان نونر و شاندین هر یک جه امریکا و ایرانی کرنه داکو دست به دانوستاندن و گوتو بیجیان بکن و ده انجام ده بگهینه ریکفتنه که هر دو آلی پی رازی بن. وکه مالپرا اسرائیلی بلاف کریه پیوندین نهینی نابرا ایران و امریکای ده تو آمجه بکم کرنا آسینا کوکین لشکری ناده او جید دمکه ده که دونالد ترامپ سروک امریکا را گهاندو بو که امریکانا خوازه لگل ایرانی شر بکه و اگر ایران شر بخوازه او شر و ببداویا ایرانی. اروها مالپرا نافبوری گوت که ریبر بلند ایرانی جی همان لیدوانا دونالد ترامپ دایه و گوتیه که او ناخوازن شر لگل امریکا بکن و اگر شر دروس ببه گل ایران و براوانیه بکه و دانوستاندن لگل امریکا ده دمانها ده و که جحرینه. بریادمه که امریکا را گهاند که زانیاری گهشنه دسته وان که ایران لعراق و سوریه و ایریشی هزین امریکی بکه و کارودان امریکا او بو که کشتین جنگی لکنداوا عربی بجه کرن و پاتریک شانهان وزیر براوانی امریکا بو وکالت دبیجه که وان کاریه ریگریه لایریشن ایرانی بو سر هزین امریکی بکن. ایران که دستوردانی لنافچه دکه و که امریکا دبیجه ایران سدما نبرقراربونا اولهیه لدوره و امریکا دخوازه هجمونا ایرانی لنافچه نهیله. جاء خوب محمد صالح قادری به پرسیار پیوندین درویه حزب دموکرات کردستان ایران جار کرا را گهاند بو که دمانها در رژیم ایرانی ده سخترین قوناغ ده دربازده به جبر ایدی رژیم ایرانی نما کاری ریوبریا ایرانی بکو بتایبتی پشتی ریگری لفروشنا نفتا ایرانی هاتیه کرن جبر ابوریا ایرانی هفته جسدی پشتوانی بداهات نفته گرید ده. وزیر براوانیا بریتانیا اشکره کرد که اگر ناکوکی نافبرا امریکا و ایران ده لکنداو عربی زیده ببن بریتانیا ده پشتوانیا امریکا و هفپیمانان بکه. پینی موردانت وزیر براوانیا بریتانیا را گهاند که ولات وی درباره نگرانی و ناکوکین امریکا و یکیتیا اروپا لکنداو عربی هفبشه و بریتانیا وی پشتوانیا امریکا بگره. هروها موردانت گوت که اگر شر نافبرا امریکا و ایران ده درست ببه بریتانیا بو آلیکاریا هفپیمانین خواه آماده اونها لکنداوا عربی جه خواه گرتیه. پنتاگون امریکی دبیجه کوان کاریا ریگریه لأگرا ایریشه لسر هزین خواه لسوریه و عراق بکن. پاتریک شانهان وزیر براوانیا امریکا به وکالت راگهاند که بریارا شاندنا هزین امریکی جبو کنداوا عربی بریارا که ارینی بو. جبر ریگریه لأگرا ایریشا ایران بو سر هزین امریکی لعراق و سوریه هاتا کرن. هروها شانهان تکس کرد که قناغا نها هین قناغا که مترسی داره و مترسیا که ایران لسر دفره دروز دکه ده آستا گه گلک بلنده. وزارت دروا امریکا دبیجه که هن آماجه هنه که رژیم اسد چکن کیماوی لباکوری روژاوای سوریه بکار آنینه و اگر او آماجه راست بن امریکا و دزوترین دم ده و برسفه بده. وزارت دروا امریکا دبیجه هن آماجه هنه که رژیم اسد چکن کیماوی لباکوری روژاوای سوریه بکار آنینه اگر او آماجه راست بن امریکا و دزوترین دم ده برسفه بده. مورگن اورتاگوس بردفک وزارت دروا امریکا را گهاند لگوری زانیاریان رژیم اسد روژا یک شمابوری ریکفت 19 هیوا پنجان 2019 غازا کلوره لباکوری روژ آوای سوریه بکار آنیه. سربار کرد که بریانها امریکا هشداری دای رژیم اسد نهاجی امجاردن هشیاری دیدن رژیمه درباری بکار آنی ناویج چکن کیماویره. اگر رژیم چکن کیماوی بکار آنی به وی دمه امریکا و هفپیمانین وی باوه یکی گونجاوی برسوی بدن. بریانها دونالد ترامپ سروک امریکا را گهاند بو که بکار آنینا چکن کیماوی لسوریه هلکه صوره و نابب تو آوه کی چکن کیماوی لدیجی سیویلان لسوریه و ربکار آنین. هر لگوری داخویانی وزارت دروا امریکا که او ایریشا کیماوی کل سرگونده که بینه لگوندوار لاسقی هاتی انجام دان
د چارچوبه اپراسیونا لشکریه رژیم اسد لسر دورین لباکوری سوریه دبو که رژیم به اپراسیونا خویا لشکری ده اگر بسا راوستاندنا شر بن پیدکه و پیوسته چکدارین رژیم اسد و روسیه ایریشن خو لسر دورین لباکوری روجاوای سوریه راوستینه. روجا یکشم بوری هزین رژیم اسد و ملیسن بسر و گنده کبینه لگندواری لاسقی بغازا کلورا جحراوی بریا 3 موشکان آرماج کربو. کولگوری ناوندا بن پیکرینن کیماوی لسوریه اشکره کربو گودن جاماوی ایریشا کیماوی ده لسر گنده کبینه هجمار کولاتین سیویل راستی بهن تنگبونه هاتبون وجبون خوشخانه هاتن و کواستن. وکو ناوندا نافهاتی دابو دیار کرن کو او ایریشا کیماوی لسر گندواری لاسقیه وکو هولکه پیشکتن جالی رژیم اسد و ملیسن بسر و هاتبو انجام دان. هفدمه کمکرنا آستا شر لباکور سوریه جالی رژیم اسد و روسیه و ارتشا ترکیه کاروانک لشکری در باسی ناو خاکا سوریه کر. هر لگوری جدرن خوجهی اشکره کرنه که 2 ارتشا ترکیه کاروانک خواه یا لشکری که هجمارک اتومبیل جدور جب و هن آلاوین لشکری پیک هاتبو دریا درگهن کفرلوسین در باسی باجار ادلبه کرد. شاندنا کاروان لشکری ین ترکیه بو ناو خاکا سوریه هفدم دست پیکرنا دانستاندنا ناوبرا ترکیه و روسیه ده جبو گهشتن بر کفتنه که در بار راوستاندنا شر ل ادلبه ته. ترکیه راگهاند کو او خالین خواه ین چافدریه لپارزگاه ادلبه والا ناکه و کاروانک خواه لشکری جی در باسی ناوا باجار ادلبه کر. ترکیه راگهاند او خالین خواه چافدریه ادلبه والا ناکه هفدمی کو کاروانک خواه لشکری جی در باسی باجار ادلبه کر. آژانس رویترز لسرزار خلوصی آکار وزیر باروانی ترکیه دوحسشم راگهاند ترکیه خالین خواه چافدریه ادلبه پشتی ایریشا چاکدارن رژیم سوریه والا ناکه و نجید ترکیه لتوجهن دنجی کلی دمینن هزن خود جدرخینه. اکار سربار کر کو رژیم همو هولن خود ده داکو روشا ادلبه تک ببه. برمیلن تقینه ایریشن بجایو آسمانی جی جبو و آرمانجی پیکتینه. هفدمی کم کرنا آستا شر لباکوری سوریه جالی رژیم اسد و روسیه و ارتشا ترکیه کاروانه که خوی لشکری جی در باسی ناوا خاکا سوریه کر. لگور جدرن خوجهی اشکره کرن کاروانه ارتشا ترکیه جهجمارک اتومبیل جورن جیب هن علاوه لشکری پیک دهات. دریا درگه کفرلوسین و در باسی باجاری ادلبه بو. شاندنا کاروان لشکری ترکیه بو ناو خاکا سوریه هفدمی دست پیکرنا دانوستاندنا ناوبرا ترکیه و روسیه ده جبو کشنا ریکفتنه که در باری راوستاندنا شر ل ادلبه ته. در انجام بمباران کرنا گندوار ادلبه جالی رژیم اسد و کمکوژیک هاته انجام دان. چالاکوانین دناوا باجار ادلبه در راگ هاندن که 2 درنگ شوه بلافرین شرکر ین رژیم اسد به هجمارک موشک بازار سرکه لباجار معرض النعمان لگندوار ادلبه بمباران کرن. هر لگوری همان جدران که در انجام و بمبارانه ده به کمانی 7 سویل جان خواهش دستان و زیادتری 10 کسین دنجی به گرانی بریندار بون که او بریندار جالی تیمن باروانیا سویل جبو نخوشخانیان هاتن و گوهستن. ناواندا حلبه به 2 موشکان هاته ارماج کرن و 6 سویل در انجام ده بریندار بون. جدر نخوجهی سوری بالاف کرن که بریا تحریر الشام 2 ایوار جدورین خواه ین لگندوار حلبه هجمارک تاخ لناواندا باجار حلبه ارماج کرن. در انجام ده 6 سویل در ناواندا 4 زاروک و جنک هبو بتندی بریندار بون. اشبو نخوشخانیان هاتن و گوهستن. هفدم ویه که شر و پفچون نافبارا چکدارن رژیم سوریه و ین تندراو هروها ین اپوزیسیون جی بردوام بون. در راپورتا که در رخصنا هیومن رایتس واتش راگهاند که لقین اولهیا رژیم اسد لنافچین کتنه بن دست رژیم اسد ده به هلمتین گرتن و بنچاف کرنه ده لدجی ولاتیان بردوامه. او جی پشتی که رژیم اسد لسر رکافتا لهفهاتن امضا کریه. رای خستنا هیومن رایتس واتش رژیم اسد به انجام دادن بین پیکرنان لنافچین کل هبهاتن لسر هاتیه کرن انگو نافچین کو دوباره کتنه بین کنترل رژیم اسد ده تومت بارد که
ده راپورتك ده رخصنا هيومن رايتس ووتش راقهاند كو لقين أولهية رجيم أسد بردوام لنافشين كتنا بندسته رجيم أسد ده هالمطين قرتنو بنشاو كرني دالي دجي ولاتيان بردوام أو جي بشتيكو رجيم أسد لسر كفتنا الهبهاتني ام زكريا هاروهاري خصنا نابوري قوت كول دار عايو غوطي روشالات يازد حالتين قرتنو بنجاب كرني هاتنا تومار كرنو دا زانين كو رخصنين خوجهين سوريا اشكرا كرنو كو جمها اشتان يا سال 2018 و 500 حالتين قرتنو بنجاب كرني لسردست رجيم اسد هاتنا تومار كرن ربابرا كاروبار روشالات نافين در خصنا هيومن رايتس ووتش دا قوت كو تبي بداوي هاتنا الشر لبهتران نافچين سوريا لهينا رجيم أسد سياستا قرتنو كشتنو بنشاف كرنا اندامن اوبوزيسيون دا بردواما هروها ريفبرا كاروبار روشالات نافين قوت كو رجيم أسد قلق سوز دانكو اوي بابندية بركفتنا الهفهاتني بكي لدراستي دا لقين انكو فرعين اولهي رجيم أسد سياستا خودا بردواما وتو بابندية بركفتنا الهفهاتني نكريا در راپورتا خود رخصنا هیومن رایتس ووچ دا خواز جا رژیم اسد کرکو به لزگینی گرتیان سربست برده و دا خواز روسیا جکر کو فشار لسر رژیم اسد بکه دا کو هلمتین گرتنو بنچاف کرنه راوستینه لگوری راپورتا رخصنا نابوری کسین بنچاف کری لهم برور گرتنا بارتیلیویان جی به تدخل پولیس لشکری روسیه تینا سربست بردن حفتيا بوري جهاش رخصنا ناف دولتي وسوري كو رخصنا لبورينا ناف دولتي وهيومن رايتس ووتش دنافوان دبون داخواز جواك ناف دولتي كرن كو فشاره لرجيم اسد بكن دا كو چارن ويسا بدهان هزار قرتي وري يا كرن مالپرا العربية اشكرا كركو ركفتنا وبرا تركيا وروسيا دهاتيا كرن كو دفي رجيم اسد جتفاهيا وان نافچاين كل ادلب وحماية كنترول كرنا جارا كدن فكشة وان نافچایان رادستی گروپین چکدار بکن. پشتی کو رژیم اسد ریشن خال سر نافچین دبندستی گروپین چکدار ده لادلب و حمای زیده کرنو کاری نافچین گلک کنترل بکی بریاراج تبع وان نافچین وکشی و رادستی گروپین چکدار بکی مالپرا العربية أشكرا كر كفتنا برا تركيا وروسيا دهاتا كيرين كو دبي رجيم أسد جتبايا وان نافچين لإدلب وحماية كونترول كرنا فاكشيو وان نافچين رادستي جروبين چك داربكي وكا مالپرا نابوري دا زانين رجيم أسد روسيا دبن فشارة تركيا دا إريشن خال سر نافچين كو لغوري ركبتنا سوچي ركبتنا راوستاندنا شرو أو دفر ببي دفركا بي چك لسر هاتبو كرن راوستاندن هر وها مالپرا العربية اشكرا كركو تركيا لحماية پشتوانيا لشكري بو گروپين چکدار پیشکش کرو ده همان دميده جي تركيا كاروانين لشكري كو جتان كو زريپوشان پیک دهات شاندنا نافچه كو شر ليته کرن مالپرا العربية گوتجي كورجيم اسد هاولدا تبا نافچه كنترول بكي او چندجي باروفا جي ركفتنا برا تركيا و روسيا ديا هر وها رژیم اسد هاولدا ركفتنا برا تركيا و روسيا تيك بديو دس بكي دا رازينه بو ايريشن خراوستينه و بردوام پیش ودچو وجالي خوبجي نتوين يقرتي دي جبينك اورتي انجمنا اولهيا ناف دولتي دا هوشداري انجمدانا كارساتين مروفي لادلبي دا اوجي اگر رژیم اسد ديريشن خودا بردوام بيو دا خواز اجا روسيا كركو فشاره لسر رژیم اسد بكي داكو دزوترين دم دا ايريشن خوا راوستينه بهالكفتا هاتنا ججنا رمضان حكومت تركيا سي درگه ج پانبرین سوریه را داکو سردانا سوریه بکن دستشان کریه. جدرین راگهاندن اشکره کرنه که دهیاما 4 روزانده بهتر 5000 پانبرین سوریه ین کل ترکیه دمینن داکو بهلودانا ججنا رمضان دناو کسوکارین خود درباز بکن دریا سه درگهین سینوری را درباسی سوریه بونه. کلگوری همان جدران دریا درگه آنجا پینار تنها 3000 پنابر در باس سوریه بونه و زیادتر 2400 کسیندن در درگه باب الهوا در باس سوریه بونه لی رفبریا درگه جرابلس تنها هجمارا پنابرین سوریه ینکو دریا و درگه را در باس سوریه بونه ندای اشکره کرن. بله تماشاوان هجا به وی آواهی هم گشتن داویا بولتن خواه دوباره سرنوچه می بیروا بینن. بشار امین دبیجه رژیم اسد نا آمده دانستاندران دربار دوزا کردی بکه.
وڵاتیەکی کورد لە عەفرینێ ڕاستی ئەشکەنجەیە هۆڤانە هاتیە و لە هەمبەر سەربەستبەردانە وی 100,000 دۆلاری ئەمریکی دixwazin. ئەمریکا جارەکەدن هوشیاری دا ئێرانê و got ئەگەر li dijî berjewandiya wê raweste Êran dê rastî hêzeke mezin were. Tirkiye ragihand ku xalên çavdêriyê li Idlibê bi cih nahêlin û kerwaneke din derbasî Idlibê kir. Her şad û bextewar bin.